uretse na Gaza buriya hari n'izindi ntara za Syria bashaka. Wabonye ko no minsi yashize bari batangiye kugaba ibitero. Umuntu wabonye Israel igaba ibitero ku bitaro kica abana kagira gute kiri umwana mutoya byanga bikunda korora umuhamasi mu ntekerezo. Ahantu rashoboka kandi ashobora kuba korene muri Libya. Kandi naho hantu bavuga ko hari failed state ukurikije nuko ibintu bimeze akakanya. Ubwo bitabaye Libya ahandi hantu hashoboka kandi ni muri Kongo nibura. Bahinzi borozi namwe bashora mari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stock muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira ugura kandi bikamufungurira imiryango kuba afite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe bari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Jules Nkusi. Jules uri amahoro? Ndamahoro. Ya tugiye kuganira ku burasirazuba bwo hagati ku ntambara ya Israel na Palestine cyangwa se na Hamas muri Palestine, cyane cyane tugaruka ku ntara ya Gaza. Wumvise ko iyi ntara ya Gaza hari umugambi uhari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel wo kuyigarurira. Yego. Uriya mugambi uri kubona uturashoboka cyangwa bizagenda biti, cyane ko Minisitiri w'Intebe wa Israel yavuze ko umugambi wabo ari ukwigarurira Gaza mu buryo bwa burundu no kwirukana mu Hamas. Navuga ngo umugambi wabo ku kigero cyo hejuru urashoboka ukurikije aho ibintu bigana. Ikindi kandi gikomeye nuko buriya wenda kimwe mu bintu bikomeye abantu batazi, Hamas tubona ubu ngubu hari abayahudi bayihaye amafaranga kugira ngo ibeho. Ku buryo rero iyo urebye uko abayobozi b'Amerika bagiye bakurikirana n'uruhare rwabo bagiye bagira kuri iki kibazo guhera ku gihe cya Bill Clinton ukaza ukagirana n'isaha, ubona ko aba Republican cyane nkavuga nka Donald Trump kuko niwe uri ubu ngubu kuri manda ye nibwo yategetse ko ntuza capital cyangwa se umurwa mukuru wa Israel uva i Tel Aviv ukajya mu Yerusalemu. Mu bigaragara urebye nibyo bari barumvikanye mu masezerano bagiye basinyira ya Oslo y'amahoro, ndetse n'intumwa za Loni zashyizeho umukono zikayemera yagenaga ko nta gihugu na kimwe muri biriya kigomba gufata Yerusalemu nk'umurwa wacyo. Ariko Amerika, Donald Trump aje ku butegetsi yahise yemera Israel gufata Yerusalemu nk'umurwa wayo, ndetse ategeka ko na ambasade ya Amerika yimurwa ikajyayo. Mu kubyemeza wabonaga ko hari ikindi kintu kibyishe nyuma nubwo yaje gusoza manda, wabonye ko kuri manda ya Joe Biden nibwo icyo nakita ko nk'urwitwazo hamaze kuba bira bitero
bya Hamas muri Israel nibwo Israel itangiza ibitero muri Gaza, itangiza ibitero ku buryo navuga ko bweruye, ikajya isenya ibitaro, yica na bamwe mu barwanyi, ariko nabo ntibayorohera ku rundi ruhande, cyane ko hajemo izindi mbaraga nakwita ko ari nk'izindi mitwe nayo ifite ukuntu yumva ibintu kimwe na Hamas. Ariko ku isonga ukabona Amerika mu guhagarara kuri Israel n'uwo mugambi wayo, ukabona ko nta kintu kigeze gihinduka. Yego. Nibutsa abantu ko muri iyi ntambara mo hagati hahise hijemekamo intambara ya Libani, uko Israel yatangije intambara kuri Hamas itabarwa na Hezbollah nayo navuga ko niyo yahise ihinduka icyo nakwita nka turning point, niyo yahise yerekezwaho umututu. Twagiye tubona indege za F-35 zikoresha amabomba akomeye mu guturitsa icyo nakwita nk'indake, zari zirimo abayobozi bakomeye ba Hezbollah mu rwego rwo kugira ngo bace intege icyo nakwita nka supply routes, cyangwa se ahantu hashoboka kuboneka ubufasha bwose kuri Hamas. Iyo urebye rero aho intambara igana ukareba aho ibintu byerekera, ubona ko hari umugambi munini uretse na Gaza buriya hari n'izindi ntara za Syria bashaka. Ubonye ko no minsi yashize bari batangiye kugaba ibitero, uretse ko nanone bahuye n'ikibazo cy'uko ubutegetsi bwaje nabwo babushinja kuba hari undi mutwe nabo bukorana nabo ufitanye isano na Iran, ufite ukuntu wumva kimwe mu myumvire, cyangwa se ufite ukuntu wumva amahame y'abashiya cyane. Ariko umugambi wa Amerika kuri Israel urashoboka, ukurikije ukuntu Israel bakase bahaye imipaka muri 48 yanganaga na Israel ihari kungana uko nguko. Ikindi naho bagennyeho kubimurira, bahateje akavuyo ku buryo kubatwarayo n'ubundi ni ahantu bafite control yose ishoboka aka kanya. Ni ibintu rero bishoboka cyane. Byatangiye bashaka kubajyana mu bihugu bya Misiri, ariko Misiri byaranze, kwa ko Misiri turanye na Israel bajyayo n'ubundi. Yego. Bajya bambuka Canal de Suez byoroshye. Ahantu rashoboka kandi ashobora kuba korera muri Libya, kandi naho ahantu bavuga ko hari failed state ukurikije nuko ibintu bimeze aka kanya. Ubwo bitabaye Libya, ahandi hantu hashoboka kandi ni muri Congo nibura. Iriya ntambara itangira Netanyahu wabonaga ko ari ugusa nk'uwihorera no kubohora imbohe, ariko ko iminsi igenda yicuma yegera imbere, impamvu y'intambara iragenda ihinduka, kugeza ubwo avuga ko ashaka kwigarurira Gaza mu buryo bwa burundu. Yego. Icyo kintu muri iyi myaka uretse Uburusiya twabonye bubikora hariya muri Ukraine mu bice bitandukanye bya Crimea na Donbass na hehe, Israel iraza kubishobora koko? Amahanga arakomeza arebera. Mbere na mbere ngomba kubanza kumenya ngo Israel ni iki muri espace geopolitique. Ese abatumyiza hariya ni bande? N'Abanyamerika. Ikintu cyose gishobora gutuma inyungu za Amerika zigerwaho muri kariya karere cyakorerwa Israel. Uko nakubwiye ko nk'ubu Israel ifite indege za F-35, hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri OTAN bitazifite. By'abanyamuryango biratanga n'imisanzu myinshi kuruta Israel. Kuba rero icyo Israel rero ishaka, icyo Amerika yose cyose ishaka muri kariya karere ikinyuza kuri Israel. Buriya iyo bavuga Gaza, ntabwo ari Gaza burya baba bashaka muri rusange. Bavuga Gaza ariko bakavuga n'abandi bantu bari inyuma ya Gaza. Muri iyi minsi twabonye hibasiwe Abahuti babashinja gukorana na Iran na Hezbollah nuko. Hamas ibyo si cyane kuko Hamas nibo bagize uruhare mu kwishinga, ariko nukuvuga ngo ibyo kuvuga ngo Netanyahu yakigarurira hano ntabwo ari ubwa mbere. Iriya misozi ya Golani ntabwo yari iyabo, ariko na n'isaha barayiburanye barayijyana. Siriya barega muri Loni yigira gute, ariko na n'isaha nta kintu birafata. Yego. Kandi ubona ko bagikomeje. Hari ejo bundi hari umwe mu bacurabwenge babo, uriya wahoze ari mu ngabo akomeye cyane, uriya Yoav Gallant, yaravuze ngo ashaka kuri icyo bita Great Israel. Israel barashaka kugarura imipaka ya Israel ko yahoze kera. Yego. Bivuze ko rero na nyuma ya Gaza ntabwo bazahagarara, uko buriya tuvuga Gaza, ariko West Bank yo bafite ukuntu bayifite ukuntu navuga ngo rero icyababayeho gikomeye, bo bateguye bamwe mu Bayahudi bashyigikiye ntuza Hezbollah kugira ngo nako Hamas kugira ngo ibeho banayihana amafaranga, ariko mu buryo bw'intekerezo cyangwa se mu buryo bw'ingengabitekerezo barayigumana, bemera kwakira amafaranga, ariko barahinduka
bahinduka biba nka kwa kundi ucirira imbwa yarangiza ikakurya. Nicyo kintu cyabaye. Kuko nyuma buriya abanyayisiraheli bagize uruhare mu gusenya OLP, barayisenya mu buryo bwa gisirikare, bayigabanyiriza imbaraga ijya kuri zero, hasigara igice cya politiki. Ariko barema ikindi kintu kizahora ari impamvu igihe bakeneye gukora guerre de consolidation batabura impamvu, barema Hamas. Ariko Hamas baremye izamukira muri ideologie ya OLP bari bamaze gusenya, nibwo twabonyongera kugaba ibitero ejo bundi. Ni ukuvuga ngo rero mu bigaragara ntabwo wavuga ngo ntibishoboka n'aka kanya iyo ukurikije ibyo Israel ibyo uri nyuma ya Israel nyirizina, cyangwa se impamvu ya Israel kuba hari umuntu biri inyuma. Kuko ubona ko kariya karere ni akarere gafite ibyangombwa byose bikenewe kandi bishaka ku rwego mpuzamahanga. Ababifite hariya bose abari abanzi ubona ko hari ukuntu batangiye kuba inshuti. Buriya Saudi Arabia na Iran baranganaga, ariko iyo urebye ibigenda biba muri iyi minsi ubona ko hari ukuntu bisanze bagomba guhuza. Kugira ngo rero bace imbaraga icyo kintu nuko byanga bikunda bagomba kureba ko Israel ifite imbaraga muri kariya karere, byaba na ngombwa bagashaka indi mpamvu izatuma nabira bihugu nabyo babyinjamo ko bakabyitsa bakabisubiza hasi. Yego. Nubwo buryo rero ko imbaraga zo Netanyahu arazifite, kuko si nawe wenyine nakwe ko nayo imipaka ya Israel yatangira atari kwingana ubu ngubu, kandi ibihugu byayiburanye nta kintu byigeze bifata. Hanyuma iyo urebye abantu bagerageza gukoma mu nkokora Netanyahu bamubwira bati nyaboneka ibyo uri gukora sibyo, barimo Emmanuel Macron w'Ubufaransa, barimo Keir Starmer w'Ubwongereza na Mark Carney wa Canada, minisitiri w'intebe. Mu minsi ishize ku wa kane hari igitero kibasiye abakozi ba ambasade ya Israel Washington. Tutarakijyaho ariko Ubwongereza, Ubufaransa na Canada mbere yaho byari byamaganye igitero Israel yagabye muri Gaza. Ibyo bihugu bivuga ko kidakwiye kandi bivuga ko ikibazo cy'ubutabazi gikwiye guhabwa agaciro, guha ibyo kurya abantu bari muri Gaza n'abana cyane cyane nibo baba bavuga. None Jules, iyo ubona abantu nk'aba ngaba bakomakomeye muri politike, Canada, Ubwongereza n'Ubufaransa bakoma mu Netanyahu bamubwira bati sigaho aho kugira ngo asige ahubwo akababwira ati muri kwifatanya n'abicanyi, urabona bidashobora gusiga iyi nshuti ya Amerika ishwanye n'izi nshuti zabo zindi zo mu Burayi na Canada? Ntabwo bishoboka, kuko bari bose patro wabo na Amerika. Ibyo bavuga byose nuko bagira gute barabizi neza. Ahubwo ikibazo kibaho hari ukuntu icyo nakita ko block ya West cyangwa se abantu mu burengerazuba bw'isi bamaze kwidesigninga cyangwa se bamaze kwigurira ishusho mu bihugu byacu bisanzwe. Tubazeho nk'abantu bareze uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Icyo ni icyambere. Kubona Israel igaba ibitero ahantu hari ibitari hakeka abarwanyi ba Hamas, ikica abagore, ikica n'abana, nta kundi icyo kintu bashobora kugisobanura bitari kugaragaza ko bayamaganye. Ariko normally baba basanzwe bazi neza ikigamijwe. Ikindi kiyongeraho uretse n'ibyo bihugu uvuga, igihugu cy'Ubushinwa nacyo cyari cyoreje indege zacyo zijya muri Gaza zo kugira ngo zitware imiti n'ubundi bufasha bw'ingenzi bukenewe. Ariko bwaro bwa mbere bamwe mu bayobozi b'ingabo za Israel bavuga ko nihagira indi ndege y'Ubushinwa yongera guhirahira yaca bashobora no kuyirasa. Wibaza rero ukuntu icyo gihugu nta kuntu ibyo bihugu byaba bitabizi. Birabizi, ariko nanone ni kwa kundi umuntu apfuka ijisho rimwe akarebesha irindi, ariko ibiri kuba byose abikurikirana isaha ku isaha. Biriya bihugu bizi neza inyungu bifite kuri Israel, ku buryo niyo byayibwira bivuga ibyo twe bishaka ko twumva muri media, ndetse n'abari bagirirwa na bene Israel bakumva ko hari umuntu wo kubamagana, ariko nanone barabizi neza, bazi neza ko Israel ari yabo. Ntabwo bashobora kwitandukanya nayo rero ngo bajye kure, nubwo barayamagana ariko hari umurongo batagomba kurenga. Gusa wenda aho bisa naho byareye ni ku Bufaransa burya. Ubufaransa bwakoronije Liban. Yego. Buriya ni nk'intara yabo. None bagira communauté nini y'abanyalibane ba mu France. Burya niyo ubona Macron avuga cyane kuri Moyen-Orient ukabona yibasiye Israel, ni ukuvuga ngo
abafite presiyo interne y'imbere y'abantu bakomoka muri Lebanon, ba mu Bufaransa, ba muri Parlement ndetse no mu zindi institutions zinyuranye zo mu Bufaransa. Ariko nko mu Bwongereza ntabwo abantu bo muri Middle East bakomoka hariya, yaba bo muri Gaza ndetse no mu bindi bihugu bifite ukuntu byumva kimwe na ideology ya Palestine, wenda nkuko za Iran n'ibindi bihugu byumva, ntabwo bafite imbaraga za lobby muri biriya bihugu. Yego. Navuga ngo rero ibyo kuba bakwamagana no kwamagana yego nibyo, ariko nanone baramagana ndi kubamagana umuntu wabo, kandi nanone bongera bagashyikirana nabo. Yashyiriweho mandate zo kumufata, nta muntu wigeze amufata, agenda muri bihugu uko ashatse, no muri Amerika ajyayo. Yego. Icyo rero ni kimwe kikwereka ko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibyo kugira ngo banezeze ababyumva, ariko nanone barabizi neza ko bamushyigikiye mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi. Washington DC nari mbikomojeho, abakozi babiri ba ambasade ya Israel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashwe bava mu gikorwa cyari cyabereye ku nzu ndangamurage y'Abayahudi mu mujyi wa Washington DC. Baraswa n'umugabo witwa Elias Rodriguez ukomoka i Chicago. Atabwa muri yombi, ariko ngo ubwo yaragijwe muri kasho ya polisi yumvikanye ari kugira ati mubohore Palestine. Ibi bintu Israel iri gukora biraza kugwa amahoro abaturage bayo cyangwa n'abadiplomate babo bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, niba byatangiriye muri Amerika, igihugu twita ko kiri inyuma ya Israel nk'uko uri kubivuga. Uko byagenda kose abantu bagomba kumenya ko izi ntambara navuga ko zo kwigarura ubutaka cyangwa se guerre de conquête mu bihugu bimwe cyangwa ibindi bisiga ibyari ibihugu bitakiri ibihugu, aho ugasanga ibyigaruye birushira kandi ibihugu byari bihari, byanga bikunda ingaruka zabyo zigumaho. Kuko ntekereza ko niyo Palestine abantu bavuga, Palestine ni ideology cyane kuruta n'iriya mitwe yindi Rwanda, ni ideology cyane kuruta icyo twebwe tubona gisanzwe, ku buryo na n'isaha n'abari abarabu ubona baba batuye no muri Israel, baba n'abandi bantu bo hanze, babona neza ko ibyabaye mu kurema Israel bagasiga Hamas bagasiga Palestine atari igihugu, ari byo bintu ari nkaryo kosa ryabayeho ribi. Ibyo Israel ikora, ibyo kwica abanya Palestine cyane muri Gaza, yigabye ibitero ku bitaro, ikagaba ibitero ku mashuri, ikagaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye, hari abandi bantu babibona bakumva bibakozeho. Kuva ibyo rero ntabwo ingaruka zabyo zabura, kuko se n'ubwa mbere hari n'igihe bigeze bashimuta indege yabo, abantu barabyibuka hano mu gihugu cy'abaturanyi. Yego, muri Uganda. Yari imbohe hafi 74. Operation Entebbe. Ibyo rero uko byagenda kose n'ahandi bari abantu bafite ukuntu bumva ibintu kimwe na Palestine, bafite ubushobozi nabo bwo gukoresha abandi bantu mu gusiga isura mbi Israel, no mu kwibasira abandi, no mu kwibasira Abayahudi, ku buryo nabo bongera bakagira igisa na presiyo yo kuvuga ngo muhagarike ibintu. Yego, hari igihe twize tubivuga mu minsi yashize, urimo umbwira uti mu buryo buri mediatique Israel yaratsinzwe, biragaragara ko ibyo iri gukora atari byo, bari bya by'intambara, genocide. Uribuka ko Afrika y'Epfo yanatanze ikirego muri rwa rukiko, ariko birangira no ntacyo bitanze. Jules, yego, iyi Israel urabona nubwo yatsindiye intambara bizarangira bite imbere mu isura yayo mu mahanga, isura yayo ku Rwanda mpuzamahanga? Isura yamaze kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko abantu kubera Israel mwiremwa ryayo no mwishyirwaho, abantu bazi ko ari igihugu n'umuri cyaremewe abantu bari bamaze gukorerwa genocide. Byatumye n'ibihugu bimwe byinshi byo muri Afrika, igihe wenda habaga n'intambara zayihuzaga n'Abarabu n'iki, byarayumvaga nk'igihugu kigomba kuba sympathize, nk'igihugu gishotorwa buri gihe, kugirirwa impuhwe, nk'igihugu gishotorwa buri gihe. Ariko iyo urebye aho ibintu bigana, ukareba n'ibyo ikora muri iyi minsi, biragaragara ko Israel abantu bazi igihugu cy'amahoro, igihugu abantu bazi ko ari kwa Yesu, abantu bazi ko ari kwande, ni ibintu bihabanye cyane n'ibigikora. Mu minsi yashize abantu bagiye batera urwenya bakavuga bati se cya gihugu muvuga ko kirindwa n'Imana, ahubwo ko tubona gifite ubwirinzi bwa za Misiri n'ibindi bintu bikomeye. Ariko n'urwenya abantu bateraga, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bufite ikindi rusobanuye. Ishusho ya Israel rero uko byagenda kose isa naho yamaze kwangirika, nubwo ni intambara yarangira. Kuyitsinda byo nta muntu utsinda intambara y'abene igihugu, ntibishoboka. Bazayitsinda yego n'ibyo bagire ko nabigihe cyabo kizagera, cyangwa se niyo banayitsinda
hari ahantu hazaguma insekirite. yego Ni kwa kundi usanga nyine nta mahoro hari, nta n'intambara ihari. Ibitero by'iterabwoba biravuze. Ubu Iraq wavuga ngo ko abanyamerika bagiye bakatera bakica Saddam Hussein bakamuvana ku butegetsi, wavuga ngo Iraq ifite amahoro. Nahoze mbona na Donald Trump avuga ngo nubwo Saddam yari mu bari ku Iraq nimbi kurenza uko yari iri mu gihe cya Saddam, Libya nimbi kurenza uko yari iri mu gihe cya Gaddafi. Memo na Iraq ariko nayo niko imeze. Yego niko n'ubundi yavugaga Donald Trump. Rero kuvuga ngo Israel ishobora kwigarurira Gaza, ariko Gaza n'ubundi kaguma kuriya kuko igitekerezo cyitwa Palestina kiracyari muri bari abantu. N'uwahasigara umuntu wabonye Israel igaba ibitero ku bitaro ikica abana ikagira gute kiri umwana mutoya, byanga bikunda kurora umuhamasi mu ntekerezo. Ya mukanya twari turimo tuvuga Gaza, ariko ku rundi ruhande Israel ifite n'umugambi yamaze gushyira hanze wo gutera Iran. Kuki itari guhita yinjira mu ntambara direct na Iran? Navuga ngo hari ibiganiro byari biri kuba hagati ya Washington na Tehran mbere na mbere. Ikintu rero gihari gikomeye gituma wenda navuga ngo ubundi bibaye kubera iki. Mu minsi yashize habaye gukozanyaho hagati y'ibihugu byombi, bamwe bavunderezanya ibiciro umuriro, ngaho Tehran yohereje Tel Aviv, yohereje n'ibindi migi. Bwa mbere byari baye nk'akaga, ariko kumbivuga ko mundi Israel twari tumenyereye kirasa ariko nta muntu yirasaho. Kuva mu ntera kilometero hafi 1700 zirenga, bakarasa misiri kagenda mu 16 ikagera Tel Aviv, zimwe zikagera n'ibyo zangiza, kugera no ku birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere za Israel. Yego. Ni ibintu navuga ko byabaye nk'ibigira ikindi kintu byerekana. Israel yagiye gusubiza muri Iran, Amerika yabibwiye ngo muramenye ntimurase kuri centrale nucléaire za Iran. Bigaragara ko no mu byabaye nka kwa kundi bavuga ngo okay mugende nyine namwe murase tugaragaze ko mwabarashe, ariko ari ibintu nyine biri program ukuntu. Navuga ngo rero impamvu imwe iri kubatinza ituma batabikora hariyo ibiganiro, ariko nanone birashidikanywaho, ariko ukurikije aho iterambere rya gicurwa y'intwaro rya Iran rigeze, nta muntu ushidikanya ko Iran idafite ibitwaro kirimbuzi. Ku buryo kuvuga ngo kurasa kuri Iran aka kanya, hari na Misiri bigeze bagerageza mu minsi yashize iteza umutingito, bamwe bamwe igisasu kirimbuzi, nyuma yerekana undi mujyi uri munsi y'ubutaka Iran. Wa Misiri n'ibiki byose ucururizwa mu Misiri n'ibindi, ariko nta menye ngo Misiri n'izubuhe bwoko. Ikindi zo twabonye zari mbi cyane, bafite drone, bagaragara nkaho bateje imbere icurwa ry'intwaro cyane. Ikindi uretse nka mbere ikintu babuzaga no kuzamura quantity ya uranium, ingano ya uranium bayungurura. Yego. Ku buryo ishobora kugizwa ku bwo gukora icyo bita overhead, ariko uramutse uhaye go ahead cyangwa se ukabahorokera rwo kubikora, nta n'ukwezi kwashira batabifite. Ubu rero kubera ukuntu Amerika yagiye mu makimbirane n'Uburusiya, kandi imbere Uburusiya bwo bwafashaga gucontaining Iran, byabaye nk'ibituma noneho ubushuti bwa Iran n'Uburusiya buzamuka. Uzi ko bana bemereye kujya bakora indege za Sukhoi 35 zifite ikoranabuhanga nk'iry'Abarusiya, amaformire barayabahaye. Ndetse na mbere yaho bivuga ko ari formule zindi ntuzari yajyanye uriya ministri w'ingabo w'Uburusiya igihe bari mu makimbirane na Israel, uriya Sergei Shoigu. Yego. Ku buryo rero igishidikanywaho n'ibyo ngibyo bibiri, ku buryo na Amerika ivuga iti muramenye mushobora gutera ugasanga icyo mugiye gutera mugiye kumira baragikoze, kandi ntabwo tuzi neza ahantu babirasa uko hameze. Bashobora kutabirasa iwacu yego kuko nta bushobozi bafite, ariko bakongera amagunguru yacu n'ibigega bya petrole biri muri Saudi Arabia bakabirasa, tukisanga habi. Yego. Kandi mwebwe nka Israel nta petrole mufite. Yego. None se niki abantu bakwiye kumenya mu gihe Israel yaba iteye kuri izo nuclear facilities za Iran, kuri izo nganda zicura ibihonya nganda za Iran? Buriya ziriya nganda zitunganya nucleaire abantu bazibeshyaho, ushobora kuzirasaho nibyo ukagera n'ibyo wangiza, ariko ntawe uzi neza aho isandara cyangwa se imyuka zasohora ahantu yagarukira. Rimwe hari uruganda rwitwa Chernobyl rwo muri Ukraine, rwigeze rugira ikibazo, imashini zarwo ziraturika
ziraturika muri za 80. Abaturage bagera ku 40 barapfuye, abagera ku 100 barahunga. Noneho igicu cyangwa se imyuka mibi yivuyemo yageze ku kirere cyose cy'Uburayi. Yego. Ntawe uzi rero aho byagarukira ubu ngubu kurikije ku iterambere mu ishurwa ry'intwaro ahantu rigeze. Nta nuzi neza ko abo babagabye igitero badafite ubundi bushobozi bwo gusubiza waba kibagabyeho ngo twabonye babikora mu minsi yashize. Ariko bagomba kuba bafite amakuru yuko Iran yageze ahantu hakomeye mu icurwa rya biriya bitwara. Yego, ni nawe nacyo kintu nacyo kibatinze. Kuko mbona iyo Israel ibigerageje Amerika itiyibuza. Mu cyumweru gishize nabonaga CNN iri kuvuga ko abanyamerika ubutasi bwabo bwakupye communication ya Israel kugira ngo badahanahana amakuru abanya-Israel bakagaba icyo gitero. Amerika ikabikorera kugira ngo gusa badahanahana amakuru ngo bagabe icyo gitero. Ni bakunda kubikora cyane. None ikindi kintu kibi cyabaye mu minsi yashize, buri abanya-Israel bite n'ukuntu bameze. Buri abanya-Israel bafite ukuntu ari inshuti na Amerika, ariko none bakagira n'ukuntu bongera bakumvikana n'Uburusiya. Buri Abarusiya bari baragurishije Iran misile za S-300, ariko bazikupira ikoranabuhanga ryo kubona indege za Israel ku bwumvikane bwa Netanyahu na Putin. Ariko igihe Netanyahu yarasaga muri Iran batabyumvikanye, Abarusiya bahise babwira abanya-Iran gufungura kode bayivanamo. Indege za Israel ziraswa, niyo mpamvu za mbere zagezeyo izindi zigahita zisubira zitarashe mu cyo muri cya gitero cyo kwihorera. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu cyo baragitinya cyane, bamaze kubona ko uko Abarusiya bafataga siko bakibafata cyane, ko bemeye ko bazahereza inkunga Ukraine y'intwaro. Jules, reka dusoreza. Dusoza n'icyo wakongeraho. Dusoza navango dukwiye kwitega ibintu byinshi. Akarere ko mu burasirazuba bwo hagati nk'akarere kari sensible cyangwa se kamwe mu turere dufite icyo nakita nk'ubu gafite ibikenewe n'isi yose muri tekinoloji cyangwa se no mu by'inganda. Kamwe mu karere mu turere navuga ko tunyuramo ibicuruzwa bya mbere biza ku isi, yaba biza muri Afurika ndetse n'ibijya Burayi ndetse no muri Amerika. Navuga ngo ni akarere ko guhangwa amaso, ariko cyane ku gihugu cyitwa Israel n'ikindi gihugu kizamuka kindi cyitwa Iran. Yego. Nk'amafarasha birakurikiranye ari mu masiganwa yo guhatanira ubuhangange mu karere. Jules, reka ngushimire cyane. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Mwakoze namwe abari badukurikiye, dukomeze kubifuriza kugira weekend nziza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.